dragi pratitelji našeg kanala, mi idemo na put. Ovaj put idemo u Zagreb, a u Zagreb idemo radi našega Pave, koji je tu iza s nama u auti. Pave piva u pjevačkom zboru Zdravo Maleni i Pave ima nastup u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Pa evo mi, ja, mama mu i braco, idemo ga podržati na njegovom prvome nastupu. A mi idemo dalje prema Zagrebu, krenuli smo iz Šibenika, ovdje smo prošli Zadar i sad ćemo stati, prva postaja nam je na Janču, mada oni već ovdje negoduju da bi stali, nismo ni napravili 50 km, ali nema stajanja prije Janča, tako da se moraju malo suspregnuti, nema ića, pića, velike nužde, male nužde, nema ničega prije Janča. Je malo to spartanski, ali dobro. Nećemo nikad doći. Ma doćemo, kako nećemo. Imamo još jednu 45 minuta i čemu? Oni se raduju snijegu, meni se čini, jel tako? Da, javit ćemo se s druge strane Velebita. Sad ko zna će li biti u Lici šta snijega? Hoće. Evo, uzbuđenje raste. Dica se pitaju ima li s druge strane snijega. Evo sad izlazimo iz tunela Sveti Rok. Ajmo, sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti razočaranje ili šok. Nema snijega. Sunce, tu je. Sunce, snijega nema. Pave, nemoj plakat, bit će dalje dići ovo. Ima ga, evo malo ima. Ima sa strane malo. Ovako vam je kad Dalmatinci iđu na snijeg, nije to lako. Koja je to šok, ja. Evo te, vidi ga koliko ga ima. Vidi koliko ima snijega. Jel ima snijega? Ime jadna moja dica šta su željna snijega. Šta ćeš? Biće snijega, biće. Nije, bit će snijega, nije, šta će snijeg? Mi ne volimo ići na snijeg. Dibota, mi se lagano vozimo prema Zagrebu. Ovo je milina, Pave se smirija, ipak je vidija snijeg. Sad na Janču ja mislim da će biti nešto snijega kad stanemo, to je malo dublje u Lici. Tako Pave, nemoj se ti biti u šoku, bit će snijega. Hoćemo mi tebe na snijeg, barem kad padne u Šibeniku. Ako ništa drugo. Iako mi nismo ljubitelji. Evo vidiš kako pada temperatura. Bilo je 8, sad je 5. Da. Lip krajolik, pogledajte koji je lipi krajolik, ovo je stvarno divota. Zabililo je baš lipo. Baš jedna dobra predbožićna atmosfera. Ovo brdo ovdje kojeg sad vidite, to je melem za oči svakog Dalmatinca. Jer kad se vraćate iz Zagreba i kad vidite ovo, onda znate Dalmacija je blizu. Tako i za mene, ja kad ovo vidim, ja se priporodim. A inače meni je od Zagreba, nakon 2-3 ure, mene odmah nostalgija vata za Dalmaciju. Nakon 2-3 ure Zagreba. I sad još ako imaš bit dan, dva i kad ovo vidiš, to ti se noge osiću od dragosti i miline. Pogledaj koji lipi prizor, sve je pod snijegom. Sad je ovo brdo još lipše kad je pod snijegom. A nismo ga davno vidjeli pod snijegom. Jer nije bilo snijega ovih zima, ništa. Evo, malo ušli smo dublje u Liku, temperatura je već 2 stupnja, znači dobra je, zima će biti, zahladilo je, evo, meni je drago. Idemo prema Zagrebu. U auti slušamo božićne pismice, ali sad smo ih ugasili radi autorskih prava, ali ću staviti nekakvu podlogu božićnu, tako da bude veselo. I to je to. Javit ćemo se sa Janča još za 50 km kada slijedi klopa, piće i možda malo snijega ako ga bude, da ga osjetu bar pod rukama. Šta kažete, momci, na to? Hoće li biti snijega na našem stajalištu? Tako je. Ajmo, idemo dalje. Stigli smo, sve je u redu, ima snijega, evo da ja ugazim, me šta lipo noge upadaju u ovaj snijeg, koja milina. Ja se ki malo dite radujem na snijeg. Baš dobro što ima malo snijega kad smo krenuli na ovo putovanje. Di su oni? Pave! Evo ga, jesi sritan? Jesi sritan? Jelno, buci Šimunu jaketu. Šta ti je bilo? Vidi ga sritan li je, gledaj. Šta ti je bilo? Aj malo, igraj se, Šimune. Evo Šimuna zgađa snijegom. Ovo je jedini snijeg koji ćete vidjeti ove godine.
Šta je tebi? Da ovaj nema febru, Jelena, kako drče. Ima tople u autu. Zakopčaj ga. Šta je mi kao ovaj drče, da ovaj nema febru? Treba mi rukavice. Nemamo rukavice, nismo došli na skijanje, jer smo idemo u Zagreb na koncert. Aj malo baci, da vidimo. Di? Koja srića. A plaka si u auti kad si vidi... Ti ćeš ti Ivo. Evo me, šta diću ja? Nemoj ti cipela. Neću. I mene će likvidirat kao i dicu. Bože, sačuvaj. Aj, mene Osman, Dalmatinci na snijegu, gledaj. Gledaj koja je to radost. Pave. Kažeš da ovi nemaju more. Se raduju moru. Kako je dobro. Jel dobro? Da. Pave, Da. Ajde, dolaz vamo. Pave se ugrija. Malo smo sili ovdje boja lipi kafić, Šimune, kako si ti? Gdje si poja svoj sendvič? Kako ti je na snijegu? Malo se smij. Ti za malo danas ostao u Šibeniku, je li tako? Šta ti radiš tu? Ideš cukar, to ti je sol. Pa ljudi moji, s vama uvijek neki problemi, s vama dvojicom. Šta vam sad? Meni je najbolji snijeg. Šta ti je najbolji? Snijeg ti je najbolji. Dobro, idemo sad, ča polako, pojeli ste svi, mama je stigla. Idemo dalje. Šimun je vesel, baci Šimune osmijeha malo. Spremni? Di će on? On je zapija za žvak. Hoću mu kupiti, aj. Aj vrati to, sad će tata doći. Spremi tu zmiju, idemo ča. Oni bi sad stigli da ja potrošim ovdje još 50 eura. Zato ih je opasno voditi dicu ovako ove stvari. Ja mislim ove dućane. Da je najbolje da vam kupim ove papirnate maramce da suze lijete. Je, to je najbolje. Papirnate maramce za suze, tako je. Najbolje da mamu raslatimo. Mama ti je svega kupila u auti, ajmo ča. Šimune, ovdje ti je sve skuplje nego u nas u dućanu. Ovdje kupiš nešto ako baš moraš, ili shvaćaš? Mi smo ponili sve svoje iz Šibenika. Druga država. Samo nakon 2-3 km nakon tunela od Janjića ne vidiš ništa ispred sebe, od magli. Ništa. Aj, meni šta je meni ovo tribalo ići na ovakvu maglu. Ja sam jedno maglinke našao kako se palu na ovoj auti. Nisam nikad ni palija koliko sam vozija po maglu. Meni, pogledajte vi šta je ovo. Sad ništa, sad vozi 100 do Zagreba ili barem dok ovo ne prođem. Ovo izgleda ko noć. Jel tako? Svija Pave koliko ovdje ima sniga, a? Da. Evo, tunel spas. I u tunelu ima magle, pa to nema nigdje, čovječe. Ova magla svakdje ulazi, to nije normalno više. Nakon napornog puta stigli smo u našu hotelsku sobu. Pave, to je kava za odrasle. Imamo aparatić za kavu. Šimun je već tamo sija. Imamo 2 kreveta. Imaš alar, imaš sve. Super. Sad ćemo lipo se malo raspremiti pa ćemo ići vanka u grad. A prije toga na večeru. Tako je. Djeca jedva čekaju večeru. Lica se ogladila od puta, put ih izgladni. Da. Ajmo mi ča lipo se raspremiti i onda idemo. Jesi sretan, Pave? Da. A ti? Jesi ti sretan? Da. Evo, od našeg hotela smo dobili malo pismo dobrodošlice. Hvala hotelu. Imamo još jednu karticu tu. Jako dobar hotel. Odlična stvar. Za nas i za ove male. A daj, bolan, ne glupiraj se u hotelskoj sobi. Nema odmora dok traje obnova. Pave mora rješavati domaći rad. Zato jer mu je bila knjiga nestala pa smo je pronašli i nije stiga riješiti u Šibeniku, zato sad rješavaj Pave. I u Zagrebu rješavaš. Jesi tužan što moraš pisati? Ne. Nego šta radiš? Ja volim pisat. Pa ti voliš ići u školu i pisati, jel tako? Ti super dječak. Aj piš da nešto bude od tebe. Kad narasteš.
U našem hotelu smo na večeri u restoranu, sad smo pojeli juhu, sada čekamo glavno jelo. Šta je Pave uzela? Chicken nuggetse. Mama je uzela neki rižoto špinjača, šta sam ja uzela? Hamburger, burger. Sad ćemo mi snimiti to kad dođe. Ovo je moj burger, pogledajte koliko ga ima, stvarno bila to ogromna porcija. Njihovi chicken nuggets su isto ogromni. I Jelena, šta ste naručila? Rižot od špinata sa kozim sirom. Pavo, je li dobro? Je li dobro? Odlično. Jesi sritan? Ja sam stvarno ugodno iznenađen sa ovim hotelom zato jer sama soba za nas 4 išli smo na last minute fintu, znači rezervirate u zadnji tren i dobijete dobar popust. Dodatak za ovu večeru je bio još 20 eura, znači već smo pojeli juhu, dobili smo ovo glavno jelo ili 25 eura i još ćemo dobiti desert. Stvarno je povoljno ispalo. Moj burger je odličan, dosta mesa. Jelena, kako je tvoje? Znači super, stvarno spiza vrhunska. Pire od jabuke je ispoda, ima kozjeg sira, a zapravo kažem, nemam pojma šta je ovo. Ali odlično. Super. To možeš ti probati. Stigli smo na trg Bana Jelačića. Wow, evo ga. Stigli smo. Nalazimo se na glavnom zagrebačkom trgu. Oni su po prvi put. Ima jedan dijamant, stvarno lipo, divota. Jelena je došla na svoje, ali baš mi je drago da je subota navečer i nedjelja, sutra ujutro. Ovo si namjerno napravio. Znači nema ništa od kupovine. Ne, ove. Koje? Ove. Odlične su, baš ti pašu. Mogu te zamisliti u njima. Da vidimo. Odlično, super, subota i nedjelja, divota. Odlično, neće Jela ništa potrošiti, Ništa, ajmo dalje. Idemo prema katedrali, Pave leti. Pave, vraćaj se, ne smiješ prvi. Šta je vidjeti dućan? Suvenirnicu, hoćeš kup magnet? Sutra više zatvorio. Hoćeš kup magnet? Di nas vozi ovo, Pave? Šimune, šta ti kažeš na ovo? Evo nas, stigli smo gotovo. Sad ćemo izaći vanka. Evo nas na Gornjem gradu, ovdje je pogled na Zagreb, odličan. Popeli smo se u Spinjačan. Ti si prvi put čuja vidjeti šta je u Spinjačan, tako? Da, nemojte upadati. Doveo sam ih na trg Svetog Marka, ovdje je zgrada vlade, ovdje je Hrvatski sabor. I ja im tumačim šta je to, oni nemaju pojma. Šta je ovo ovdje? Ajmo sad se lipo prikrstite i pomolite. A mi se nalazimo na kamenitim vratima gdje se nalazi čudotvorna ikona, zaštitnica grada Zagreba. Šetamo starim dilom Zagreba, prohladna je večer, ali sve u svemu je dobro. Mene je malo grlo steglo, ali nema veze. Uživamo u ovom našem malom izletu u Zagreb. Sada idemo polako prema našem hotelu, a onda ćemo sutra ići na Pavin koncert. Pošteno smo se već sinoć naspavali noćas, sada idemo na ovaj doručak, ovdje je stvarno super bogat doručak u ovome hotelu. Izvanredno nešto, hotel odličan, Kanopi Hilton, jedna budget varijanta Hilton hotela, ali za svaku pohvalu. Doručak je super bogat, kad vidite nema, stvarno čega nema, malci su dobro pojeli. Evo nas u Ilici, ovdje je zatvoren je promet. Ovdje su neki štandovi, ovdje se nešto prodaje, neki OPG-ovi, neke ručne stvari, ali nema veze. Mi idemo sad u muzej Iluzija. Mislili smo obići tehnički muzej, a kako nemamo baš vremena, nego samo za jedan muzej. Idemo u muzej Iluzija jer mislimo da će to njima biti najbolje i najprihvatljivije. Ovdje stvarno na ovim štandovima ima jako zanimljivih proizvoda. Ima za svakog ponešto, ne znam šta se dešava u Zagrebu, ali jako dobra atmosfera. Šta je ovo ovdje, Šimunče, u lavandinu? Ovo je muzej Iluzija, je li ovo voda, sol, šta je ovo? Da, ne. A šta je ovo? Ovo je kinegram. Pomičite ručku lijevo desno preko pozadinske slike i gledajte kako se otvara iluzija. Gledajte kako se vrti. Vau, pa, je li dobro? Da. Idemo dalje.
Čekaj da Pavu vidimo ovdje unutra. Di si? Pave. Ja ne pojede. Nemoj zaglaviti unutra. O, nije baš, čekaj da vidimo šta se... Šta je ovo? Prozor beskonačnosti. Zagledajte se u beskraj. Suzlo mi stvarno. Wow, šta smo dobri, šta detoks djeluje detoks. Ovaj muzej iluzije stvarno cool. Pogledajte, ovo je čudo. Bezdan nekakav. Šta je ovo? Portal beskonačnosti. Primijenite efekt beskonačne dubine. Pogledajte. Koliko je duboko, Pave? A, wow. Paz da ne propadneš dol. Paz da ne propadneš. Wow. A vidi ovo gol. Isto beskonačno, pogledajte. Oj, imam koji dol, šta se dol nalazi? Mini PlayStation. Vi ćete PlayStation da nikad. Da. A vidi ovo beskonačnost, pogledajte šta je ovo dobro. Šta ti kažeš na ovaj naš muzej iluzije? Super. Je, odlično. Evo ovdje je ovaj efekt, kako se ovo zove, gravity box, znači ovo stvara lažan dojam, teško je, ovo stvara dojam gravitacije, ovo je teško snimiti, ali ćemo mi sad fotografirati pa ćemo vam onda staviti fotografije kako to izgleda. Daj zatvori nas Jelena unutra. Wow, kako romantično. Nema djece. Wow, baš je dobro. Stvarno, pogledajte. Romantika ljuta. Ovaj muzej iluzija je baš fora, mama je mini, a oni su maksi. Super. Aj sad se zaminite da vidimo veliku mamu. Velika mama i mali Šimon i Pave. Mama div. Mama div. Koliki je tata. Mali tata. Ajmo se zaminiti da vidimo kako izgleda. Wow. Kolika je mama? Mala. Kolika je mama? Mala. Brzo kod mene. Kod mene. Wow. Lupka i mamu ovako. Šimon pada s prozora, Pave na vratima leži naopako, zalipljen. Pogledaj. Drž se zakvaku. Nemoj pas na glavu stojiš. Ali neće na podve. Aj glav, vidno, noge su ti dobre. Odlična si. Napustili smo mi muzej iluzija, sada smo i dalje malo obilazimo ove štandove, ovdje ima starih stvari, stvarno je sve super i odlično. Pave je malo već nervozan pred nastup, uskoro ćemo ga isporučiti u Lisinskoga, a mi ćemo dalje u razgledavanje Zagreba nas troje. Nalazimo se u Zagrebu za Ilci, evo ovo je za nas nešto Detox and Smoothie Bar, kako smo na programu Detoxa, ili tako Pave, onda imamo Detox i Smoothie Bar. Ona uzela ovdje ovu biljku, ova biljka je koke dama, ova tehnika japanska uzgoja, biljka u mahovini okružena. Biljke su super i odlične, ona želi kupiti biljku, a vidjet ćemo šta će uzeti. Dok je Pave sa svojim pjevačima na zboru, mi ovdje čajemo. Hvala. Šimon je uzeo male ćevapčiće i dobije kapulu. No, Šimon je kapulu će tata uzeti. Mama je uzela puretnu salatu, a ja sam uzela gurmansku pljeskavcu, još smo uzeli kumpire. Djeluje dobro, čekali smo po ure, ovdje gori sve u ovom restoranu. Jesu dobri, Šimon? Da. Slatki? Odlično. Kapule malo, uzmi kapule, to ti je zdravo. Kako ne voliš? Ne volim. Evo nas u dvorani vatroslava Lisinskoga i čekamo Pavin nastup. Pave nastupa po prvi puta na pozornici. Ljubav u radi je što jeste.
Ovi stihovi, zdravo maleni sunce okupanog Šibenika, odjekuju zagrebačkom pozornicom poput neke romantične predstave sa festivala Djefeta. Evo nas na kraju našega putovanja u Zagrebu, McDonald'su na autoputu. Jel ti dobro ovo? Gledaj vamo kad snimam. Jel ti dobro ovo? Šta skupio? I chicken nuggetse. Dobro je. Šta ti imaš? Isto. I Sprite. Čiji su chicken nuggetsi bolji? Moji ili ovi ovdje? Čiji su bolji? Moji ili ovi? Tako je. Ti si ići opet u McDonald's, ovdje neće. Ali kako mama i tata jedu, pogledaj. Nima ništa, mama i tata nisu ništa uzeli. Tata uzela kapućinu, a mama ništa. Ništa, vi lipo papajte, ja sam izgubio glas u Zagrebu i idemo ča polako za Šibenik. Za Šibenik. Mi smo stigli kući, ja sam izgubio glas, promuka sam, jedva govorim, prehladio sam se nemilo, oni spavaju. Aj, nemoj lagat, lumpova se, ajde, daj, ajde. Stigli smo mi kući i uskoro, stigli smo mi kući i hvala vam što ste bili u ovoj našoj avanturi s nama, što ste pogledali kako je nama bilo u Zagrebu, kako je prošao Pavin prvi nastup. I eto, gledajte nas u nekom idućem videu, a idući video slijedi uskoro. Oni spavaju. Spavaju, ali ne mogu i vidiš da je mrak, ne vidi se. Oni spavaju, ja jedno govorim, a mi smo, evo ga. A ja sam dobro. Ona je dobro, di neće biti dobro, ona. Neće ona biti dobro, mene ublo. Došla, pokisao sam bija u Šibeniku i ovo sam ostao bez glasa. Ma daj, ljudi te... Ja ne znam kako ću snimat sad ovi video, ovi kuvanje. Ajde, gasi, ajde, Bog! Ajde. Grozan si, brate. Ajde, ću poći do sljedećeg videa, dobro. Grozan si. Ajde, Bog. Moga smem prepust da ljude pozdravim sve nego tu. I frfljaš. Ja... Ne frfljam toliko, ajde. Evo nas, stigli smo u Šibenik i ajte Bog. Ajte laku noć. Bog.